यह हदीस छो मैं तो महियन लुकन मुतलिक फरमोवुक प्रथ का युस दहन या अम खुद ज्यादा नफरन हुंद सरबराह आसे सिर्फ 10 नफरन हुंद सरबराह न मीन पर शीतन मिलियनन हुंद امارت و ریاست داشته باشد این ये چنین नफर آدمی الا جیع به یوم القیامت مغلولة یده الی عنقه. इज्योट این آدم رئیس رو कि यमिस दुनियास मज यूता इज्जत छो محترم است و رئیس است و مدیر است و यम साथ अमिस این رو در कयामतिक روز दो अनन قیامت وقتی که میارن अम सिंद अथ دست و आसन अम گروه सिंज गर्दिन گردنش सहित गंडित بستند यानी अमिस دست चानन بسته अथ و गंडित महशरस मज وارد محشر میکنن सुत अथ शक्ल این मज कि شکل अथ आसन که गर्दिन دستش सहित به गंडित گردنش بسته است. نفس این इक़्तिदार مسئولیت و क़यादत जिश्रिच फितरत आमिरियत मज و छ कि छुपित ریاست युस एमे یک बर्तावुक طبعاتی वजह बने دارد که ایجاب میکنه این رو در सो اون जाय حوزه यतस مأموریت ما ऐसी जिम्मेदारी आसे यतस که با ऐसी عنوان जीट رئیسیم मैनेजर या कुनी مدیریم पोस्टस पर आसो یک کاری هستیم वारिया بعضی तिम از कायम کارها انجام छ میگیرد करन که ما यवान میتوانستیم यम रुकावित مانع हकाव اون بشیم मगर रुकाय न نشد या حالا आसो یا गफलतस मज रूदमुत غفلت कردیم या نشدیم सुस्ती या की از वजह सहित تنبلی आसने ये काम وارد रुकाव न نشدیم आमज के तो ये गलत کار काम خلاف आसे مد सान نظر नजरन ब्रोह ما कन तो در پست सान निगरानी نگهبانی दौरान ما गमज انجام گرفت پست نگهبانی ماست دیگه या بعضی از वारिया कायम کارها गछान करन باید यिने انجام सनिस گرفت कयादतस दौरान در حوزه مأموریت ما मगर आय न انجام करन के نگرفت یا به خاطر या अम اینکه वजह सहित कि अस तोर न समझी نفهمیدیم या कोर न دقت गोरई نکردیم या कर न तहकीक تغییر या نکردیم मशवर कर न के مشورت نکردیم या कंस پرسجو प्रुस न نکردیم तो अस लज न و पत ندانستیم या ना یا पता نه अस دانستیم मगर تنبلی सुस्ती कर کردیم काल पगाह مصاحبه कोर کردیم वल इंशाल्लाह بلند पगाह شدیم करो بعدا فردا नतीजतन सो काम गई जायत फोत اینه دیگه अगर اگر अक्लमंद आसो अस ماها दौरन عقل जिश्रस داشته पत पत باشیم के باید हकीकत دنبال छी है ریاست ندویم واقعا अस गसो न जिश्रस पत दौरन باید دنبال सरबराही हज ریاست फितरत मज छ यमै मुश्किलात ریاست این تبعات رو داره वारिया छ आज जिश्रस पत दौरान بعضی तिमन میدوند छुन ये समझ यवान دنبال ریاست कि सरबराही ची फितरत که نفس این آمریت यमै و मुश्किलात ریاست कि कयामत के این दो خطرات رو داره येले अमिस روز जिटिस قیامت अनन गंडित अन्नस وقتی او رو بیارن छ مغلولن वारिया अहम میارن मसला این خیلی हाला چیز वैले مهم نیست गंडित अन्नस حالا खुदाई सिंदिस مغلولن बारगाह میارن او मज رو در پای محاسبه الهی فإن کان محسنا فکعن अगर सो नेक बंद ओस तो नेक अमल اگر आसन چنانچه करमज او آدم خوبی بود درستکار بود اونچه که انجام گرفته بود تقصیری و گناهی سوی متوجه رها او کرنا نبود اینجا رها میکنن او رو که این परवरदिगार यमिस بالاخره के موازینی داره कानून छ شارع مقدس پروردگار मुमकिन عالم छ موازینی داره कस गुनाहगार یه इंसानस جایی कर सो ممکنه माफ که انسان معفو باشه तम साथ دلیل यम साथ अमिस गुनाहगार इंसान सुंद गुनाह قصورش आस न قصور अम सुन तकसीर ان कुन تقصیر साथ छ نباشد जाहिल आसान मगर ये जहालत छ قاصریم अस جاهلیم اما पनुन جهل तकसीर आसान ان تقصیرن अत است बरक्स ना अस कर گاهی نه तलाश अस واقعا कर वारिया कोशिश تلاش خودمون رو मगर کردیم नतीज द्राव زحمتمون खराब رو کشیدیم تهش این در इस जाय آمده कर परवरदिगार अस माफ این اینجا बस مورد अगर عفو इज्जत الهی या است. پس हकीम اگر असल इंसान محسن आसे باشد این آمر این अमिस करन رئیس रहा فکعن و این अमा کان अगर مسیعا अख नेकी अगर करन ना वोल नफर ओस न
آدم نیکوکاری گناهگار تہٕ نبود بدعمل اصلاً. اوس خودش هم آدم بدکاری پرٛٮ۪تھ قٕسمُک گُناہ بدعملی یُس تُہۍ بوده سوٗنٛچِتھ است. ہیٚکِو حالا اتھ هر معاملس جور منٛز بدعملی که فرض کنیم اینجا زیده غلن الی غله یِم زنجیٖر یِم أمِس گٔنڈِتھ آسن اون گرفتاری و یِنہٕ شدیٖد کرنہٕ قل و زنجیری که به او بسته شده است این افزایش پیدا میکنه. یہِ کتھ گژھِ اَسہِ سمجھ یِنۍ اینا رو باید بفهم. یعنی أسۍ گژھو نہٕ کرسی های کُنہِ تہِ ریاست قٕسمٕکِس چه ریاست اقتدارس پتہٕ اجرایی آسٕنۍ چه کینٛہہ ریاست تقنینی. تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمٕژ ییٚتہِ چھِ واریاہ لُکھ اَمہِ خٲطرٕ پان ماران کہِ تِم بنے نہٕ پارلِمینٹٕکۍ نُمٲیندٕ کینٛہہ راه پیدا تہٕ نکنن اگر به هر دلیلی یا مثلا تِمن کُنہِ تہِ وجہ سۭتۍ کُرسی چھنہٕ میلان فرضن یا آسن نااہل صلاحیت رو مثلا یا تایید میلنکھ نکنن نہٕ ووٹ کینٛہہ رأی نیاره تِم چھِ فلان. پریشان آسان تہٕ چھِ شورو صدا کران اینا میزنه که چرا نشد. یہِ چھنہٕ عقل مندی عقل نیست. یہِ چھنہٕ حکمت تدبیر نیست. تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمُت کردید اگر یہِ سربرٲہی تہٕ زِچھر ریاست صرف راج کرنہٕ خٲطرٕ آسہِ تیٚلہِ چھُ یہِ تراونٕے بہتر مگر اگر یہِ سربرٲہی انسان سٕنٛز ذمہٕ دٲری آسہِ یا وٲجب آسہِ واجب باشه برای تیٚلہِ چھُ یہِ وٲجب. بنده میانہِ دوره پریزیڈنسی دوم ہٕنٛزِ ریاست دویمہِ جمهوری ٹٔرمہِ منٛز اوس مےٚ یقیٖنی طور ارادٕ کوٚرمُت عازم بودم کہِ به اینکه بہٕ بَرٕ نہٕ نامنیشن ریاست کینٛہہ. جمهوری نشم. پریزیڈنسی ہٕنٛز گۄڈنیُک ٹٔرٕم تہِ آیہِ میانٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ زور تراونہٕ. پریزیڈنسی ہٕنٛزِ دویمہِ ٹٔرمہِ منٛز وۄنۍ آو مےٚ بہٕ وۄتھٕ نہٕ اُمیدوار کینٛہہ. اِمام خُمینین فرموو مےٚ ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ وٲجِبِ عینی تہٕ تعیٖنی دۄنوے چیٖز ؤنِم. وٲجِبِ عینی تہِ چھُے تہٕ تعیٖنی تہِ چھُے. تمہِ ساتہٕ کوٚر مےٚ پننہِ مرضی خِلاف قبوٗل. قبول کردم و رفتم. این دُرُست چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ سربرٲہی وٲجِب آسہِ نہٕ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ واجب بر انسان نیست اِنسان گژھِ نہٕ اتھ پتہٕ دورُن. دنبال نکنه اون رو. وۄنۍ اگر اِنسانس کٕہٕنۍ تہِ موقعہٕ آسہِ نہٕ ناچار شد ناگزیر شد تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ یِیہِ ذمہٕ دٲری تراونہٕ تمہِ ساتہٕ گژھِ اِنسان باقوت یہِ کٲم کرٕنۍ. انسان دنبال بکنه.